9 снежня гэта дзень, калі на свеце з'явілася яркая зорка, таленавіты беларускі паэт Максім Богданович. Менавіта гэтай грандыёзнай падэі 125-годдзю са дня яго нараджэння прысвячаецца рэспубліканская выстава «Грані творчасці 2016» пад тэматычнай назвай «Богданович. Маладыя жаданні». 27 верасня экспазіцыя выставы адправілася ў вандроўку з Нацыянальнага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі па выбраных універсітэтах кожнай вобласці Беларусі. І 6 снежня яна апынулася ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце. Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт і сталіца моладзі, спадзяюся, выступілі крыніцай натхнення для маладых, таленавітых людей нашего города, нашего университета, всех установ адукации. Запрашаем до нас приєднатися до творчості Максима Богдановича, до тих творчих робот, які розміщені в нашій залі. І сподіваємося, що цей год культури відгукнеться у душах і у роботах многих людей нашого університету, города, країни. Рэспубліканская выстава «Грані творчасці» – гэта грандыёзны праект. У год 125-годдзя са дня нараджэння Максіма Богдановича у сучаснай моладзі з'явілася магчымасць інтэрпрэтаваць праз мастацтва жывапісу сваё бачанне паэтычных вобразаў вялікага паэта. Студэнты са ўсёй краіны дасылалі ў Нацыянальны цэнтр творчасці дзяцей і моладзі свае работы ў традыцыйных жанрах дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Таксама яны звярталіся да такіх тэхналогій, як літарынг, фотоальтэрнат. На выставку было отправлено несколько моих работ. Вот одна из них здесь представлена. Она победила в номинации «Интернет-голосование». Она называется «И только надпись Вероника», выполненная в шрифтовой графике. Также несколько остальных работ представлено у нас на кафедре, где тоже у нас небольшая выставка. Я считаю, что эта выставка – это действительно очень хорошая возможность познакомиться с творчеством Максима Богдановича, прикоснуться к истории, а также увидеть работы остальных участников. По вынікам дадзенай выставы у нас есть шмат дипломов, и можно ганарыцца тем, что мы заняли гран-при. Вот гурток наш занял гран-при этой выставы. Ну и шмат других дипломов у 3 номинациях. У фотоальтерант номинация, далее визуальный сет, и работы по леттерингу. Вынікам падрыхтоўкі да ўдзелу ў рэспубліканскім культуралагічным праекце сталі 33 творчыя працы студэнтаў Барду, якія былі зроблены імі пад кіраўніцтвам выкладчыкаў кафедры дашкольнай адукацыі і тэхналогій. Я считаю, что это очень символично, что именно в наших стенах оказалась эта выставка в канун дня рождения великого поэта. Мы приглашаем всех жителей города Барановича обязательно посетить нашу выставку, потому что она внесет в себе очень доброе, вдохновляющее настроение. Это молодость, это позитив, это энергия, это доказательство того, что мысли современного поколения и деятелей той эпохи, таких как Максим Богданович, они одинаковые. Все думают о любви, о космосе, о добре. На працягу 2 тыдняў па 16 верасня выставу можна будзе пабачыць у Баранавіцкім універсітэце. Далей яе прыме Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы.